Siyadumuza fans lotshani ibizo lami ngekuthando Mahlangu indebele elihlakaniphileko nelifundileko bakwethu iTS Galaxy bambana patsi phezulu neMamelodi Sundowns kwaSotsoro eSolomon Mahlangu Stadium ngikhuluma nawe nje sisuke ngeKwaGafontein njenganje singephola nasuka la siyeCrossing nasuka la siyangale ngeGamarafir lapha ngizinze khona amaGalaxy amagalagala bakwethu kusasa asihlanganeni khona kwaSotsoro ngo 3 lapha iTS Galaxy zabe idumuza abafana bestyle siyadumuza mina ngifavor iTS Galaxy. Alright sasa ucabanga ukuthi iTS Galaxy ibethe how many goals 3-1 uthi wena iTS Galaxy wina ngaki 2-0. 2-0 Yeah. chesa kuthi siyadumuza ngizo Siyadumuza. yeah 2-1. iTS Galaxy idlula nga 2-1 Yeah. ngibani bizo lakho Ngintumi. akekho bengifuna umtshayeli taxi akekho ngapha le yakhamba lotshani nijana yelele aseka nizizwa njani hey wena wekhaya sulinde khulu umdlalo loyo Yeah. sifuna ukubona ukuthi kwenzakalani mara sinethoba iGalaxy langikhethu liza kuphumelela kunangenye indlela delela isithabise kibabethi Sundowns kanye iye imbedle ebovu ekhulumako yange mbedle bovu idlula ngangaki iTS Galaxy awa wane eqandeni ngasimanengi sinabe nomhobholo Yeah. sibuthe net 1 dokoze Skona. ubaba ngibani kuphi Undimande la ekwakha. sasa iTS Galaxy idlala neMamelodi Sundowns ucabanga ukuthi iTS Galaxy ingathumba nga how many goals Hayi ngibethele abantu abangibethile ngibethele. Yeah mara ke uzima uzakubona kulungile. Yeah, iSundowns idlala neTS Galaxy la Kwamhlanga Stadium. yes Yeah. yini edlulako IX. TX. La. yes siyadumuza idlula ngangaki 2-1. 2-1 bakwethu siyabuya The number was yabuazi. Tumuza. yes iwina ngangaki ma 2-1 uma ngibani Khanyisile Shabalala uma ukhanyisile Shabalala uthi iTS Galaxy wina ngangaki 2-1 idlula nga 2-1 zobu kuphi Sabe ngilapho. yini ewinako iTS Galaxy. yes wina ngangaki Agazi nethi wena ngangaki. Maria win uthi iTS Galaxy ya win Yeah. nedawazi wina ngangaki Eh. uzobumbethe njani Sabe ngibethi skip esi ready. Jessa